Temen-temen gue sayang sama handphonenya. Tapi apa boleh buat daripada gepeng. Gue jual aja pas jahanan deh. Temennya Nan mau nih jahanan nih. Nan tuh. Ada apaan sih Rais? Lo jorok-jorokin gue. Sini anduk mandor. Kenapa? Lo gila benernya. Gila kenapa Rais? Ini siang bolong. Yang bolong lu udah nonton film ngeres. Ngeres? Orang gue WA-an sama yang beb gue. Gimana ngeres? Emang lu laku apa? Aku dong. Dison aja pakai bibir merah aja nggak mau sama lu. Ada apaan kesini, ada apaan? Ini gue mau jual handphone sama lu. Lu ada duit gak? Itulah Nis, gue belum gajian. Emang lu gajiannya tanggal berapa? Tanggal 32. 32. Iya, Kalender mana lu 32? kalender Jawa Kulon. Kalender Jawa Kulon. Lu gak sekalian tanggal 37. Ya, Nan. Lu tulungin gua deh. Berapa kan, Nan? Gue gak ada duit Rais. Masa lo gak percaya sama gue? Gue teman dari kecil sama lo. Gua gak percaya sama lu. Coba gua periksa. Periksa aja Rais. Percaya sih. Gas per apa tali nih? Gue mau buka kartu aja. Gimana? Lu kalau cewek lu tahu gimana? Rais, ayang beb gue nih, gue terus gue sana dulu deh. Ya udah sana deh. Bukan muhrim. Nan. Gua bingung. Bawaannya bokek mulu. Gua liat kantongnya sepi mulu. Udah gua periksa. Udah apa? Mendingan udah gua jual aja deh. Sama orang lain deh. Ini handphonenya masih bagus. Pokoknya masih bagus kalau buat Oma. Tidak rusak. Enggak. Awas ya, kalau rusak ya. Kagak Om, bagus. Ini handphone buatan impor Om. Om lihat, coba lihat nih. Apa mereknya aja, Ucus. Tuh Om, bagus handphone saya Om. Loh, kok sampai ngotot? Boleh mencuri ya? Ayo, boleh mencuri ya? Sabar sih. Ini bener Om. Saya nih handphone punya saya sendiri Om. Walaupun tampang saya serem, tampang kriminal, tapi ini handphone asli punya saya Om. Itu Om, ngomong-ngomong itu kumis anduk tinju. Oh, sampean bisa aja. Iya, habis kumisnya angker begitu ke rumah kosong. Bener Om. Ini handphone bagus Om. Ini. Coba deh Om cek dulu deh Om. Ya. Ntar saya sangkanya ngomongin Om lagi. Cek. Om, jangan mau Om, bisnis sama dia Om. Otak kriminal. Diam lu. Cicak bilik. Mau Om, handphone boleh nimpe tuh. Kan? Yang udah dibegoin sama koleksi sak. Dasar lu brengsek lu. Timpe. Ntar lu yang gua timpe. Bagus Om. Bener Om. Jangan dengerin Om. Saya nggak jadi beli aja ya. Saya jadi bingung. Saya jalan dulu ya. Ya, aduh. Om. Ya, gimana sih Om urusannya? Om, jadi kan handphone? Ini sini, gara-gara si Sugeng nih. Handphone gue. Gak laku lagi. Aduh. Banyak bener, Cang. Cang, makasih ya. Oh, duit Cang nggak habis-habis ya. Ya, yuk, tenang aja yuk. Ucang lo mah, duitnya kuruyuk. Buat Tio, apa sih? Ucang beliin, yang Tio mau. Tio mau apa?
Yang penting asal nggak minta kapal pesiar aja lo. Cang lo nggak mampu. Kan deh yang puas lo yo. Ah, lo makan aja. Kalau kurang, gampang. Ntar Cang beliin lagi. Warung deket ini. Hah? Banyak nih. Datang lagi. Hordeng spray. Raif, katanya lu bilang nggak punya duit. Nah ini buktinya makanan banyak. Ya. Kalau orang baik mah ada aja. Rem bajai. Ponakan gue nih. Pinter. Nyanyinya. Suaranya merdu. Ya kayak lu kalau nyanyi. Cemer. Iya. Coba ya. Ya coba nyanyi. Nyanyi ya coba. Hah? Makan. Coba nyanyi aja sebentar. Nyanyi. Coba nyanyi. Jangan mau lihat. Ya. Mengenalmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kenapa jadi suara aja? Cang, menghayati. Lu menghayati. Nur Hayati kali lu. Menghayati. Makanan lu nih. Lu sana mandek. Ambil ya. Ya pandai. Mandek. Yo. Oi, Ini dulu dong lu. Masa lu Pak Mancang? Salim. Cang pinter. Sama temen Cang enggak lo? Pinter. dia Cang makanannya. Gede ya. Rais, handphone lu udah laku. Itu dia Nan. Gara-gara si Sugeng. Handphone gua gak laku. Masa gua dibilang boleh nimpe? Hah? Jadi kagak jadi dia tuh si Om tuh. Bener. Iya. Oke Rais. Kan biasanya si Sugeng lah sini nih. Gimana kalau kita kerjain? Boleh juga tuh. Oke Nan, yuk. Oke deh. Yuk. Saya jari sampai di sini. Iya no, si kampret no. Oh iya no. Dapat. Mau mana lo? Ya kenapa? Sabun bro? mayat. Bro. Gara-gara lo nih. Kenapa emang gue? Salah apa? Handphone gua gak laku gara-gara lo. Iya, emang dasar nasib lo kali. Hah? Nasib lu jelek. Kan? Tangkap kan? Lu habis. Lu gimana sih Nan? Sugeng mana? Pak, Kalau berani bukan. Rasain nih, makan. Jadi mesin. Kan? Lama di mesin. ngapain lu di masjid? Makan. Ampun, dapat kan? Lo. Lari lo, gua ikat lo sekarang lo, kayak lepet. Jangan begitu dong caranya dong bang. Dan begini dong, lepasin. Udah. Nggak Lo. fair nih mah. Kalau berani tuh, ayo satu-satu. Nakal, ini nakal. Ini lo jangan macem-macem sama kita berdua nih. Ampun bang, nggak lagi deh bang. Ih, Ampun, nggak lagi deh. Macem dia Rais sama kita berdua. jangan main sama Bang Rais. Ampun, kapok. Nakal. Ini nakal. Rais, takutan si Sugeng. Jangan bang. Bener. Gua puterin lo, kayak gangsing SD. Betul.
Makanya lo, ha? Guys, kita pindahin. Udah. Ah, cocok lo tempatnya di sini. Yuk. Ah. Nggak takut. Bangun dong. Bibir. Tidur aja. Pasin dong. Lo pantatnya diikat. Ah, Lepasin makan, jangan nakal. ih, jangan nakal. Enak. Gue gak bakal nakal lagi bang sama lu bang. Gua minta maaf bang. Benar. Iya, Benar. Bang. Jadi, Jadi, Nan, apa itu? lepasin aja, Nan. Jadi, Sian nih anak nih. jangan ngomong aja. Ah, mana tampangnya udah kayak buah semek. Iya. Macam pedak. Ah, enggak. Udah goreng. Aduh. Udah bang ya. Aneh, jalan dulu ya. Peace bang. Peace. Lo tanya jalan dulu. Salim. Ah, salim. Bang. Salim. Aduh. Perut gue. Aduh, perut gue. Kenapa? Kaki gue. Aduh. 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 Aduh.